Turabasuhuje tunabaha ikaze bakunzi ba HD Global Media n'umwanya w'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse n'hirya no hino ku isi. Njyewe mugiye kubana nitwa Dani Hambo, umurongo ni HD Global Media nimba ugezeho bwa mbere banze babasa kandi kuri subscribe kugira uduhe inkunga yawe, maze ubundi reka tuze dutangira n'amakuru ku buryo burambuye. HD Global Media. Dore kuri iyi nkuru tubabwira ko Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin yagaragaje ko gushyira imbaraga mu gushora imari mu kubaka ibikorwa remezo by'imihanda, ibyambu n'iby'amashanyarazi, guteza imbere ubuhinzi no gutera inkunga ifatika ibigo bito n'ibiciriritse byagira uruhare rufatika mu kwihutisha iterambere rirambye rya Afurika. Yabitangaje kuri uyu wa mbere Kanama 2025 ubwo yafunguraga ku mugaragaro inama y'inteko rusange ya 2025 ya TDB Group ndetse n'ibirori byo kwizihiza imyaka 40 iyi banki nyafurika y'ubucuruzi n'iterambere imaze. Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva yagaragaje ko kugira ngo Afurika igere ku iterambere rirambye hari inzego eshatu igomba kwibandaho. Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva yagaragaje ko nubwo Afurika yagiye ihura n'ibizazane byagiye bikoma mu nkokora urugendo rwayo rw'iterambere nka COVID-19 ndetse n'igabanyuka ry'inkunga mvamahanga, Afurika yerekanye ubudatezuka. Yavuze ko mu izingiro ry'izi mpinduka mu iterambere ry'ubukungu bwa Afurika ari isoko rusange rya Afurika igaragaza uburyo buhamye bwo kubona impinduka zisobanutse kandi zirambye. Yagaragaje ko kugira ngo ibyo bigerweho hakenewe ubuyobozi bwiza muri iyo mishinga ndetse n'ubushake bwa politike bw'ibihugu. Minisitiri w'Intebe yavuze ko u Rwanda rwishimira kuba ruri mu banyamuryango 11 batangije TDB Group, ashima ko yagiye igira uruhare by'umwihariko mu rugamba rw'iterambere ry'u Rwanda. Tuve kuri iyi nkuru tubabwire ko umusore w'imyaka 35 wo mu karere ka Rutsiro afunzwe akekwaho kwica ateye icyuma mu mutima mugenzi we w'imyaka 42 afatirwa mu gihuru aho yarimo agerageza kwihisha. Ibi byabereye mu murenge wa Boneza, akagari ka Kabihogo ho mu mudugudu wa Rugamba mu ijoro rya tariki 31 Nyakanga 2025. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba SP Sylvestre Twajamahoro yahamirije amakuru avuga ko icyo bapfuye kitaramenyekana. SP Twajamahoro yakomeje avuga ko buri gihe polisi y'u Rwanda yibutsa abaturage ko bakwiye kwirinda urugomo n'amakimbirane, cyane cyane birinda kunywa inzoga z'inkorano usanga ziba intandaro y'urugomo n'ubwicanyi bwa hato na hato. Umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa ku bitaro bya Murunda gukorerwa isuzumwa mbere y'uko ushyingurwa. Hanze Afurika reka tubabwire ko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yanenze ubwumvikane umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko uyu muryango utigeze ugaragaza igitinyiro wakabaye ufite. Tariki 28 Nyakanga 2025 uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi na Amerika byumvikanye ko bizagirana amasezerano yo kugabanya ubusumbane bukabije mu bicuruzwa byoherezwa ku ruhande rumwe n'urundi. Hashingiwe ku bwumvikane bw'impande zombi, uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi wemeye kugura ingufu zitunganywa na Amerika zifite agaciro ka miliyari 750 z'amadolari mu gihe cy'imyaka 3 no gushora imari ya miliyari 600 z'amadolari muri Amerika. Trump yari yarafashe icyemezo cyo kuzamura umusoro w'ibicuruzwa biva mu bihugu bigize uyu muryango umwe bw'Uburayi kugeza kuri 30% mu gihe uyu muryango utakwemera ubwumvikane, ariko kuri ubu yemeye ko uguma kuri 15%. Ubwo Macron yari mu nama y'abaminisitiri yabaye kwa 31 Nyakanga yagaragaje ko kugira ngo umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ubashe gufata ibyemezo bikomeye cyangwa wibohore uba ukwiriye kubanza kugira igitinyiro. Yakomeje avuga ko ibi bibabaje cyane kubona uyu muryango umwe bw'Uburayi utibona nk'umuryango ukomeye kandi ukwiriye gufata ibyemezo bikomeye ku isi, ndetse ahita asaba ubuyobozi bw'uyu muryango gukora cyane kugira ngo umubano wabo na Amerika ubeho nta busumbane. Dusoza tubabwira ko Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yasabye ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi gukuraho ubutegetsi bwa Vladimir Putin mu rwego rwo gukumira ubushotoranyi bw'Uburusiya bumaze imyaka 3 bushoje intambara ku gihugu cye. Zelensky yatangaje iki cyifuzo tariki ya 31 Nyakanga 2025 ubwo yitabiraga ibirori byo kwizihiza imyaka 50 ishize hasinywe amasezerano ya Zelensky yari agamije kwimakaza ubufatanye no kubana mu mahoro hagati y'ibihugu.
aho yagize ati nizera ko Uburusiya bukwiriye gushyirwa igitutu kugira ngo buhagarike iyi ntambara ariko ibyo ntabwo byakunda mu gihe isi itabanza guhindura cyangwa gukuraho ubutegetsi bw'Uburusiya. Uyu mukuru w'igihugu yakomeje agira ati ibi bishatse kuvuga ko igihe bwaba buvanyweho intambara yahita ihagarara ariko mu gihe intambara yahagarara ubutegetsi bw'Uburusiya butaravanwaho n'ubundi bwakomeza kubangamira ibihugu bituranye. Zelensky yatangaje ko imitungo y'Uburusiya n'abantu bo hafi y'ubutegetsi bwabwo ikwiye gufatirwa yose ikifashishwa mu kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ibitero bushobora kugaba mu bindi bihugu by'i Burayi n'ibyo mu muryango wa OTAN. Leta y'Uburusiya yatangaje ko ibyatangajwe na Zelensky ari ibinyoma kuko nta gahunda ifite yo gutera ibindi bihugu by'i Burayi n'ibyo muri OTAN. Nuko tuyasoje wakoze wabanye natwe kuva atangira kugeza arangiye mwabanye nitwa Dani Hamp amakuru yacu abara akagaruka Imana iguhere ciao ciao. HD Global Media.